Nongeye kubasuhuza mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeje gutambuka aha kuri Hot News TV kanizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane birumvikana tuba tugeze muri wa mwanya tugenda turebera hamwe amakuru abakomeje kugenda asoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera hirya no hino aho dutuye nje nkaba ndi umuhungu wa Mr Habu Big Baby Mind Dijoke ndabakunda cyane kandi mbaye ikaze kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri aya makuru nabateguriye muri aka kanya. Muri uyu mwanya rero reka tunyarukire mu bitangazamakuru turebe inkuru irimo kuvugwa ni inkuru y'impanuka yaje kuba yaba muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 28 z'uku kwezi kwa 10/2025 akaba ari impanuka y'indege yaje kuba yahitana abantu bagera kuri 12 my friend. Impanuka zikomeje guhitana ubuzima bw'abantu benshi muri iyi minsi niba ari impera z'umwaka sinzi no gusenga cyane abasenga basenge rwose kuko ndabona Satani akomeje kugaba ibitero hirya no hino. Amakuru avuga ko rero impanuka y'indege ya gisivili yahitanye abantu 12 bikaba byabaye muri iki gitondo ahagana mu masaa 11:30 zo kuri uyu wa 28 z'ukwezi kwa 10/2025. Polisi yo muri Kenya ari naho iyi mpanuka yabereye yatangaje ko indege yakoze agisida ari indege ya gisivili yari yahagurutse ariko iragenda iza kwisekura hasi. Iyi ndege yari yahagurutse ku kibuga cya Diane nyuma iza kwisekura hasi igeze mu gace ka Tsinda muri Gorini. Urwego rushinzwe indege za gisivili muri Kenya ziheruka barwahagurutse ngo rumenye cyangwa se rukora iperereza hamenyekane icyaba cyateye ihanuka ry'indege yaje kuba yagwama abantu bagera kuri 12 ari nabo bari muri iyi ndege. Aba bantu ngo bakaba bari biganjemo abakera rugendo. Ngayo nguko rero amakuru tubyutse tubona urumva ko ari amakuru ababaje cyane. Ubwo turakomeza tugende tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro ariko hagati aho ngaho banya kugenda reka tubifurize iruhuko ridashira ndetse tunihanganishe imiryango y'ababuza babo. Ndabakunda cyane, kora subscribe tujye tubasha kubana umunsi ku wundi.